Ono što smo uradili u Makedoniji je bilo prvo kako da otvorimo našu partiju za sve one ljude koje veruju da desnica nije rješenje već. Onda za kako možemo da motiviramo čak i političke neopredeljene ljude, kao što su građanske organizacije, građanskih aktivisti, eksperti ljudi, vrednosti koji imaju svoje u naše društvo i slično. I to je onaj element koji mora da mobilizira celo društvo. Ali mora neko to da vodi. Nema ko drugo osven socijaldemokrata. I zato je u istini dobra mogućnost u ovaj period da socijaldemokrate preuzme inicijativu i bukvalno udruže sve one koje su željne da nešto konačno se promeni u društvo na bolju budućnost svih građana, bolji standard, više novaca kod građana, više socijalne pravde, više solidarnosti, više sveopšte pravde koje nedostaje svugdje i znam da je to moguće. Glavna naša filozofija u kampanju i sad kao nova vlada je vraćanja novca građana po svakom mogućem aspektu. Prvi aspekt je da ukidamo sve ove izmišljenje, takse i druge trošaci koje svaka porodica ima. Kad sakupite sve što plaća jedna porodica, se začudite. Znači, daj da vidimo kako da olabavimo domaće budžete naših porodica. I to je jedan pristup. Paralelno mora da ide i drugi pristup. Kako da dobiju sve više po razinu različitih komponenata više novac građane, posebno ranljive kategorije, siromašne kategorije, one koje su na dnu socijalnog društva našeg. Otvorili smo mogućnosti prvo, kao što nama liče, debatu za fair takse, za fair porez. Jednako odanačivanje omogućava sve više bogatstvo 2-3% građana, a osiromašava 80% naših građana. Ja lično mislim da Evropa biće više motivirana da isprati snažnije pozitivne poruke ako naš standard jačamo. Ako budemo sa našim ekonomskim standardima sve bliže do zemlje članice Evropske unije.